السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا جايبه لكم تجربة كده معايا، قلت اجربها معاكم هتنفع ولا مش هتنفع. ده الشفاط بتاعي اهوت، بس كان ملان اوساخ جامد قوي قوي. فانا لقيت تجربة على النت كده، قالك تجيبي رد او اي حاجة خشنة وتدعكي بيها. هنجرب التجربة دي معاكم اهو. اهو انا عن نفسي مش شايفاها حلوه خالص، لانها ما بتطلعش حاجه معايا. هي بتعمل طبقه خشنه بس على الدهون اللي موجوده على الشطاف. يعني هتشوفوا، يعني مثل طبقه ايه خشنه بس. فانا بصراحه ما حبتهاش وما نفعتش معايا بصراحه. فانا هعمله معاكم دلوقتي. هجيب سلكه عاديه اهي ببريل، وامسك حته بحته بقى كده وايه واغسل. اهو انا ما عنديش اللي هو بتاع الدهون، وكنت عايزه اغسله يعني كده. فقلت بقى ايه، اجرب التجربه اللي هي على النت ديت. انا شايفاها يعني على النت ان هي بتنضف وكده، فجربتها فما نفعتش معايا يعني. ما عملتش حاجه. فهي بالسلكه هي اهي، بالسلكه هي والبريل اهوت، وننضف تحت كده. انا مش اي حاجه يا جماعه نشوفها برضو على النت نجربها. مش بتبقى يعني مش بتبقى حقيقه، يعني انها ممكن تبقى ايه، تبقى فعاله معايا. ممكن تنفع مع غيري وما نفعتش معايا، يعني محبتهاش. فبرضه ايه، خلينا بالطرق بتاعتنا اللي هي التقليديه العاديه خالص، اللي هي بالسلكه والبريل بتاعنا هو. هي ما تحكمش نفسك مش موجود اللي هو بتاع الدهون، يبقى انا مش عامله وهسيب حاجتي وحشه. لا طبعا ما تسيبيش الحاجه وحشه. اهو مش موجود عندك، اعملي بسلكه عاديه وشويه بريل وتغسلي واحده واحده. هياخد وقت منك بس هينضف ويبقى حلو قوي 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 قوي. واحده واحده بس كده وتعملي اهو. ممكن انتوا شايفين الحته اللي انا بعملها هي نضفت معايا اهيت. بس لسه طبعا لما يتغسل بالميه بقى ننزل الايه، الصابون اللي عليه وكده، هيبان نضفته. ولسه طبعا الصابون عليه، وانا الحته اللي بمسكها يعني بقى بعملها بنضف. بعمله بقى كله كده اهوت. يعني مش عايزه احكم نفسي ان انا ما عنديش حاجه، يبقى ان انا اقعد بقى ما اعملش واسيب حاجتي وحشه بقى. لا ما فيش الكلام ده، ما عندكيش الصراف. مش عارفه تنزلي تجيبي حاجتك اتصرفي وشوفي برضو ايه البديل واعمليه، ونضفي حاجتك وخلي حاجتك نظيفة. صح ولا ايه يا جماعة؟ مش مطلوب ان احنا برضو نفكر نشوف بديل لكل حاجة. الحتة اللي بمسكها يعني شوفوا الداير بقى، انا خلصت الداير ده هو، لو باين معاكم او خلصت الداير اهو ده الابيض ده اهو كده هو خلص اهو. اهو هعمل بقى الايه، الحتة اللي في النص ديت دي اللي هعملها بقى دلوقتي. هعملها برضو بنفس الطريقة وارجع لكم على طول. اهوت انا خلصت الشفاط اهو. اهو شفتوا الفرق، نضف خالص 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 اهو. اهو 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 شفتوا نضف خالص اهو. اهو اطلع بقى اركبه. وانا غسلت كمان المروحه ركبتها اهيت. هطلع بقى اركبه اهوت. بعد ما ركبته اهوت، وكان فيه فراغات ما بينه وما بين الحيطه، عملته اللي هو اللزق اللي هو اسمه شيكرتون ده او حاجه زي كده. الحتت السوداء اللي في الريش دي يا جماعه يعني ايه، حاجة في البلاستيك نفسه مش راضية تطلع خالص. يعني مش ان هو دهون، لا هي حاجة زي المخربشة كده فيه ما بتطلعش. يعني حاولت معاها بكذا حاجة وما بتطلعش، زي ما تكون حاجة يعني ايه مخربشة باللون ده كده، فانها مش راضية تطلع. فانا عملته كده بالشكل ده اهوت، نضف خالص معايا وما عادش فيه اي دهون اهو. ما فيش غير الحتة السوداء اللي هي في الريش دي بس. انا مش عارفة هي ايه يعني، مش عارفة هي زي ما تكون هي لونها كده الحتت دي او كده.
مخربشه كده حتى تحت السلك، احس انها مخربشه اللون ده كده ما بيطلعش. فهو ده يعني النتيجه اللي انا عرفت اوصل لها الحمد لله فيها اهوت. اهو ده بقى كان فيديو بسيط كده معايا النهارده عن تنظيف الشفاط.